This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Dagbashim baga jingwan penwandur khanya utrik jeliu ajabsan ya kam penyap ya raja rakwanshi dag Sonam balaingut shinrang ketau Bishal Singh Chauhan wa Anand kurmi bar Akash Rajput bagalong bajab barihap katkum kejingpla uba Vivek Aim IPS SP East Castles District long babora laingut kiti shinrang gil mat yu raja hakjing penyap yu menakar flight trek ucemang arjabsan habakran sikilat sai khubor hadin kecing penwandur biang kampanyap parking lot red arliang hajan ksak waiso dong balaja kecing penyap uba Vivek loong baginong penyap ki perengkam da artli ki white interrogation aim interaksi la le ka reconstruction abun ki jaka nistang shwa na mulkya wakilat mo jaka mulkya ta shani shudu shani sha waiso dong parking lot di kidan ki jaka bangi hap yang ba ladon kita kajing ban penyap raja ndrei kamu ulang te kisawan ginno ni wesodong dale ata reconstruction ni hei ki park scooty nanta hei ki rom pre ani kata kumno hakar komyeng shaban penyap yo di ya kata ngila pen wonder ya kata ne sandor ya kata ka reconstruction akabang itip ka Sonam kayang hai raja uyang hai Akash uyang hai kiwai kiyang hai bat hakapor ba usap penyap kumno usap penyap ya kata ngila yo reconstruct ngila kila hakajing khajun ki kadon sakawai kawai bat ya kata kawai apni nakano ka jaka mala kawang kata kawai but SDRF ka kunun tu SDRF lahir sini baniwa ni next kan bakila ban yo mtaski ding yo yasi da sha istang dia te kani ka reconstruction kalam pujo kajing kha jingki kai ha patkum ki lapani hangni te kasit SIT kadang beteng ka jing toket badlesi ka kasedir ni nang teng shishu zaman patai kampanya kali gini ke jaka ka bengi yang mengi menta bagi penyap nak dia hang tiap point kani ke jaka kadi mosam yang ki skuti suki por u raja udan yang kasuna payang hakmat u raja udan hadien bat syakadiang udan u Anand khamshadien udan u Akash bat syaka mon udan u Vicky u Vishal kumikot Vicky di upom show Vicky dagawat nang tao bom so aku Anand ndrei Anand khamni yo bha narendang ne na beta jongka terpeng di hawakadu pada upom so Akash di hari kata kila bread komen Baroh langut ki bread kanan kasonam kawan touch di sadian bau kayos mo bau linyar raja hari kata pada ya ka mobile jong raja pada kala Pynpait Sonam ya ka bateri pada Akash itu nang tahu Akash pada ya ka Sopti jumu ka Sopti li jumu nilap nak kenal nilap bakaman ya ka tu bakal ada senam kawang syariat iksiar ladon lupa haplah di iksiar ni kelara syariat dan sakoi ka kenhon ba lalek video minen shandor tu menta gidang le search sakoi ka caka basa ka suna ke garang syok buat mentan hi ba mundan isu hamtu ingin hawat ingin hab toket yang yakini saya kelara kita ne ladan ki beli nang ki bara ki diksiar ki phone ni Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya